Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yahagaritse urugendo rwo kongera guhatanira kuyobora iki gihugu mu matora ateganyijwe mu Gushyingo umwaka w'ibihumbi 2024. Ibi Joe Biden yabitangaje kuri iki cyumweru tariki 21 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024, ashimangira ko ari kubw'inyungu z'ishyaka rye n'igihugu. Joe Biden mu kugaragaza iki cyemezo yafashe yandikiye abanyamerika ibaruwa. Twayigusobanuriye mu Kinyarwanda. Ni kuri Kwizera Ildefonse Official. Umva iyi baruwa uko yakabaye mu Kinyarwanda. Bagenzi banjye banyamerika, mu myaka 3 n'igice ishize nk'igihugu twageze ku iterambere rihambaye. Uyu munsi Amerika ifite ubukungu bukomeye cyane ku isi. Twubatse amateka mu ishoramari rigamije kongera kubaka igihugu cyacu, mu kugabanya ibiciro by'imiti yandikirwa abageze mu zabukuru no kwagura ubuvuzi buhendutse bukagera ku mubare munini w'abanyamerika. Twatanze inkunga ifatika mu kwita kuri miliyoni z'abasezerewe mu ngabo bari bugarijwe n'ibiyobyabwenge. Bwa mbere mu myaka 30 ishize twatoye itegeko rirebana no gutunga no gukoresha imbunda mu buryo bukwiriye. Mu rukiko rw'ikirenga twashyizeho umugore wa mbere w'umunyamerika ufite inkomoko muri Afurika. Ikindi kandi mu mateka y'isi twemeje amategeko y'ingenzi agamije kubungabunga ibidukikije. Amerika ntabwo yigeze ihagarara yemwe mu miyoborere nk'uko biri uyu munsi. Nzi neza ko nta na kimwe muri ibi cyashoboraga kugerwaho mwebwe abanyamerika mutabigizemo uruhare. Twese hamwe dufatanyije twatsinze icyorezo gikomeye kibasiye isi muri iki kinyejana, ndetse twatsinze ikibazo cy'ingutu mu bijyanye n'ubukungu kuva ku ihungabana rikomeye ry'ubukungu ryabaye mu kinyejana gishize. Twarinze kandi tubungabunga demokarasi yacu. Ikindi kandi twongeye kwiyubakamo imbaraga no kwimakaza imikoranire hirya no hino ku isi. Mu buzima bwanjye byambereye iby'agaciro kenshi kubabera perezida, kandi nubwo naringambiriye kongera gutorwa, ndahamya ko ari kubw'inyungu z'ishyaka ryanjye ndetse n'iz'igihugu binteye guhagarika guhatanira kuyobora Amerika, maze nkashyira imbaraga mu kuzuza inshingano zanjye nka perezida mu gihe gisigaye ngo manda yanjye irangire. Muri iki cyumweru nzageza ijambo ku gihugu mu buryo burambuye ku birebana n'icyemezo cyanjye. Muri aka kanya reka nshimire byimazeyo abantu bose bari barimo gukorana umwete kugira ngo nongere gutorwa. Ndagira ngo nshimire Vice Perezida Kamala Harris kuba yarabaye umufatanyabikorwa udasanzwe muri aka kazi kose. Reka nshimire kandi byimazeyo abaturage bose ba Amerika kubw'icyizere mwangiriye. Uyu munsi mfite icyizere kandi ndagihorana ko ntacyo Amerika itabasha gukora mu gihe dukoreye hamwe. Tugomba kwibuka gusa ko turi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa bwakurikiye ibaruwa ku rubuga rwa X ku cyumweru, Biden yatangaje kandi ko ashyigikiye Vice Perezida Kamala Harris. Bagenzi banjye bademokrate, nafashe icyemezo cyo kudakomeza guhatanira gutorwa, ahubwo ngashyira imbaraga zanjye zose mu nshingano zanjye nka perezida mu gihe gisigaye ngo manda yanjye irangire. Icyemezo nafashe ku ikubitiro nk'uwatoranijwe n'ishyaka muri 2020 cyari uguhitamo Kamala Harris nka Vice Perezida wanjye, kandi cyabaye kimwe mu byemezo bihambaye nigeze gufata. Ubu rero ndashaka gushyigikira byimazeyo no kwemeza Kamala Harris ngo abe umukandida w'ishyaka ryacu muri uyu mwaka. Bademokrate, igihe kirageze ngo dushyire hamwe maze dutsinde Trump rwose. Mureke tubikore, niko Joe Biden yanditse.